Have a very nice weekend. Thutha wa acirithania mugwanja kanya mwena wa thitango na thitango matemanie woira na mateta riu mwaro uri kurio makihariria itua ria muthia ria rikarekererio Jumatatu ya kiumia giukite. Muthenya wa ira Raila Odinga na Martha Karua ni maracemanirie na mawakiri aria maramatetagira akimatogeria ni kunyita itemi o nginya gutiriho wa cikaro. Metha-ini ya acirithania mugwanja igoti ikaru kihiri gia ciuria ni itanyitwo gucokio imwe ciacio ikioneka kurehe nganja utauri-ini wa gatiba. That's my question. I want to see whether we're on the same wavelength. Acirithania aya ni matanyitwo kuhithuria kana teknoloji iria yahuthikire ni yahimbiria uma utheri na waragania hari kuheana maumirira matari na ucuke wari thutha wa mwena wa thitango kuuga teknoloji no ni yahubanirio ni ekinai. Pray for us as we undertake the next phase. Hari ceceni ciothe 46,229 acirithania aya ni magaithirania kana riboti cia raia wa Venezuela Jose Camargo kugwetwo ni ciama na kana ni anyitire itemi guthoga form 34A. The foreigners logs. Thengia riboti cia guthogwo kwa maumirira gwikirwo gwa form 34A mutambo-ini wa IBC ni gutanyitwo guthuthurio na kana form iria ciakirirwo ni maabitha arugamiriri mutambo-ini wa IBC iri na ngurani na iria agent ahurani ya president maneirwo. Na ndivyo katiba yetu ikasema usipotosheka na uamuzi wa tume la uchaguzi unaenda kotini, maswali inatandikwa hapo, wananchi na kila mtu anaelewa. Uamuzi ukitokelezea Jumatatu zote tutatii, sababu hiyo ndio tulikubaliana kama wa Kenya. Na kana gutirio kwa ithurano kaunti-ini cia Kakamega na Mombasa udumwe na icigo ingi inya cia ubunge na wadigiri ni gwatunyukithia Raila Odinga kura ni kiuria acirithania magacokia na irungo cia kana gutirio ni kwarumirire watho na kana Odinga ni atunyukithirio kura iria augite ciari cia kuria anyitagwo mbaru na gikiro kinene. Amwe ya Ateti kuma gicigo giki matongoretio ni Minister Eugene Wamalwa maugite itua o riothe ni makaria mukira no makoria Kenya mahimbirie thayo. Sai tunaomba tu wa Kenya tuwe watulivu. Walitupeleka kotini, koti imetusikiza, uamuzi ni Jumatatu. Igesha ciuria iria igacokio ni igoti ni kana President Muthure William Ruto ne yokire gicunje gia kura kiria gifatie na kana utari wa kura no ahimbiire gicunje kia 138 gia gatiba giterero-ini gia kura kia Bomas na kana watho ni waonirwo ikiro-ini ici ciothe. Kugikinya igoti ni rikahimbiria uhotani wa Ruto mihang'o ya kumwihitithia ifatie kwambiriria niguo ehitithio tariki 13 mweri-ini uyu no igoti ringihimbiria thitango ithurano kingi kia president gifatie gutafanio ihinda-ini ria thiku 60. Whatever God you pray to, that God will assist us to continue in the spirit we've been in for the last 1 year. It will definitely be on Monday, but I'm reminded that Monday lands up to midnight, so you'll be given the time indication in the notice. Girifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndong'o.